مجلس سوریا دموکراتیک مسده پانیل که دیالوگ یا برفره لباجار قامشلو لدار خست. پانیل به بجداری سیاستمدار روشنبیر چالاگوان نونرین رخصتین سیویل و کسایتین اولی و سربخوا پیک هات. بیش دقیقه ریز گرتن هفسروک مسده دکتر محمود المسلط و هفسروک نویسکه تکلیان مسده حسن محمد آخوین. آخیوران روشا سوریه پیمانا ده آداره و رولا مسده دیالوگا سوری دا گوتو بیش کرن. پانیل به پاروکرنا نیرین و نرخاندن بجداران بداوی بو. ما في كونجفينا خاد بن سها زانبونا روشا سياسي وهم جي رولا هف قرتنن ايجو نها ايرو روج لدار دكافن شيد بن وقت يجوا مجاري ايجو ام بجن ايرو روج حكومة سوريا تكافي بن تكافي نافت كواليسيون ده برامبري شر داعش افجي بيركي جلكي بيروز ام دبينن ودنرخينن وان عيني وقت جي ام بجن ديالوج حتى استي شقاس قاف دالي ام بجن تفليبونا هزن سير ديمقراطيك نف هزا سوري داجي يانجي بويرين اي بغريداي ريفابريا خسر اف حميجي اف بوير حميجي جهه نقاشنا جهه تحليل كرننا جهه نرخاندننا جبوغو امزان سوريا بكوفا دتشي بيويستا بقالي خرا بملاتي خرا بهزي خوي سياسي اي جواكرا بنرخينن عيني وقت جي نيرين واجي ورنغرتن اتفاقيه دهي آدار ريكا راستك سوريا كاوسكينو دور بخینه سوریه تیک ریک کینو یعنی ریکا چارسری ریکا دیالوگ جبر فوضى و شر و ما بب بربریک کی شر کی نافخایی و ضرر بده و باید به انجام وی پنابریجی جبوی وی که ما بار ریکا گرت و امسر وی ریک دمشنه یعنی یه اب خبطان ها هین دوام ده یعنی و مسار ای تفاوض پیش کتی یعنی و گلک قوت سوری ایکو بر ناو بنها اب قوات سوری وی مساری دستک دکن وی مساری دخوازن پیش کبه جبر منقذ وانا اتفاقات هي آداره. في عندي شوية ملاحظات هي تحالف السياسي